بردوام دکن به بچه میوان می خو بدن وانه او دکتر زاروکان نخوشین زاروکان جمال کایران لوی دری لبندامه می بیر لسر مثلا نخوشین زاروکان با خوین ورنم بر خو بدن وانه ام بوان لسر و مثلا به دکتر خور با خوین صباح بخیر ما مستم بخیر هاتون و شانامه صباح وجه بخیر سلام ریز جوارا سر چاوا ما مستمالا و ما مستعده که دناو زاروک آده نخوشیک بلاو بویه و زاروک زوج جیر حت نابن ام پیش دخوازم وی بپرسم یعنی اب نخوشیک چاوای گلو وندکار هنک بحثابی بکن نکو دم سال وانا خوشیانا دگشت به هنک مثلا ام به جهاوینی درباسی زبستانی دبه ج هاوینه درباسی زمستانی دبه یا جی بهار درباسی هاوینه دبه و نخوشیانا دگشت بین زاروک وی وقتی مثلا امج هاوینه یا جی باکورم درباسی زمستانی بونه سرما وان زیاده دبه چیه آگری وان زیاده دبه کحکام وان زیاده دبه جارنا عمل ایسال ام دبین جناب ملتا ایسالی وان عملی وان زیاده دبه زاروک زف به آگر تین جمعه جویا ما دیو باوی وانجی پر او دکن رحسز دبن دیو باوی وانجی پر تلاشان میشته بن yani va nexweşiyana dem degişti ve de vakti serma poz wan te agri wan zêde dibe kuhkan wan zêde dibe dew bavê wan jî bi vê ew ê tînin cem me ام بیشن اف نخوشی دناو زاروک بتایبتی ده گوتو چن ana okuluya yancı ام بیشن kreşan betir derdi ki ve gelo bulaşıcı ام بیشن bulaşıcı yanına yani insana der basi hevde be çima zarok busa çeyde benim tuhazım vehim bin rast vana xoşyana asas beri başe mektebi dikin mesela zarok beri mektebi be mevana xoşyana zaf ne dedi نکات زیاده بونه و نخوشیانا وقتا که زاروک با دست به مکتب کردن شونده یک نخوش دکوی حوالی هفن به هفرا دلیزن مکتب به هفرا شادبن جویا یک نخوش کوی درباسی ایده دبه فقط امجویارا نکانه به بولاشیجیه بله ما مثلا بهتر مالبات به کی جان شکایتان دینه جمعه وی وقتی که شکایت زاروکا تدبی مثلا حکیم زاروکی می ام دکن ناکن آگری وان ناکه ام جی دبین مثلا چند روز آگری وی هیه هنک نخوشی هنه مثلا سر روزا چهار روزا پنج روزا هفته کی آگری وان ناکه هنک مثلا دیو بافتین دبین حکیم مثلا کحکا وان ناسکنه وی وقتی و شکایتان زیاده دبه امجی گوری مثلا وی وقتی işte گوری وی نخوشیه امکان مثلا دیو باورا بین işte ateş düşürücü emdibe bedeni, agır düşürücü bedeni emkanın mesela nexweşxanê razîn jûya ew degişti be yani yani em dikarim bejin ji ber ku bi gelek kesan re tê dîtin bi gelek zarokan re û zû jî rihet nabin wek salginek em karin binav bikin rast e fakat em nikane be salgine ji zaroka derbasî zaroka dibe zarok bünya wan hînkê me goreyê mezina hîn zayıf diye zaroka da daha dereng derbas dibe navê viya em nikane be mesela salgin fakat nav zaroka da zêdeyî diye zarok mugoya hevalê hevin deherin kreşa deherin mekteba nizanin mesela nikarin fena mezina xwe hemed kin جویا زاروک هین زیده راحتسز دبن هین درنگ ساغ دبن
بله ji bo wî yani nav zaroka da zêdeyî diye mera nikane bê salxine. بله مامۆستا پێکی سەدەمێک ku dereng derbas bê îlaca jî dixwin yan jî em bijin li malê divê hêjî çi hebin sedemê vê çi ne mamoste? Nuka zarok wexta em îlaca dinivîsînin zarok hene îlaca hez nakin, tehma wan pîsin naxwin. Ji wîya mesela saxbûna zaroka hîn daha dereng dibe. Mesela dew bav tê dê tê dibe ki ya hekîm ez îlaca didimê naxwe ve didirêje em kanî çer bikin. Ji wîya em jî li xestexanê radizîne zarok dereng ji bo wê sax dibe. Dereng îlacê xwe nadigire ya jî îlacê xwe nagire. Yani zarok gorê mezina xwe nikane zêde hemet ke. Zarok gorê mezina nikane mesela çi jêra çêyê çi xerabe nizane. Ji bo vê zarok saxbûna wan gorê mezina daha dereng dibe. بله بلا malbat hêj jî çi hebin wê demê mamoste li malê ji xeynî îlacê ku dinivîsin bila mesela xwarin û vexwarinê de em bêjin ji aliyê sermayê ve ji aliyê cilûbergan kulwan dikin ve hêj jî çi hebin baş dibe. Rast mesela zarok xwîdan didin radibin ava sar vedixwin. Xwîdan didin ku hemet nakin. İnsanê mezin bi mesela wexta ge xwîdan bide kanî kinciyê xwe digişke. Kanî mesela li xwe hemet ke. Kanî mesela wexta razanê kanî razê. Zarok vana nizanin. Zarok vana nizanibin. Mala wan jî mesela dew bavê wan jî ji wîya nikanin zêde zaroka hemet kin. Zarok viya nizanibin ji wîya saxbûna wan min got car dibêm dereng dibe. Bele. Li malê mesela gerek zarok wexta xwîdan dan dêw bavê wan gerek kinciyê wan digişke ava sar dîqet bike. Wexta bi şev radizê mesela ser xwe vedike mezin xwe kanî wana hemet ke zarok nikane xwe hemet ke ji wîya. Boy wê yani zarok wexta ge nexweş dikevin saxbûna wan gorî mezina hîn daha dereng dibe. Bele mamoste peki bila mesela derdora me jî çend hevalê me dibêjin ya bu zarokê min rehet nabe ew ji zarokê xwe bêtir ditirsin û panîk dibin yani ji bo wan em çi bêjin bila malbat sekan bin aram bin nê û nê çend şîretê çawa li wan bikin. Rast mugoya yani hemetkirina zaroka ge mesela de her mektebê ge wexta nexweş bû kanin sê roja du roja pênc roja ge çi wext zarok mesela sağ bû wê çaxê bişînin mektebê. Wexta mesela ser xwîdan dan kanin mesela kincê wan zû digişkin. Ge îlacê wan kanin daha rehet daha mesela gorî xestexanê ya jî nexweşxanê ya jî gorî mesela êdina kanî wa îlacana têkin nav em divê meyve suyê ji kanin têkin nav meyve suyê bidinê hinek îlaca. Ji wîya aile mesela kanın ji hekîma destekê bigirin. Fakat bira telaşlanmış nebin. Bira yani netirsin. Wexta mesela gerek bitirsin me pênc roja agrêwî neket wê çaxê gerek bibin nexweşxanê. Rokê agrêwî derket ya işte zaf bû em jî pir tirsiyan em nikanin agrêwî bixînin heta agrê zariya 38 nîv em dibin. 38 nîva zêdetir bû şûn da gerek telaşlanmış bin. Yani verişandina wan zêde bûse gerek telaşlanmış bin. Wekî de emelê wî zêde çû mesela rojê 10 cara emel dibise gerek telaşlanmış bin. Zarokê min tên ceme dibe hekîm işte zariyê min diva du sê royê emele. Em dibêje rojê çend cara dibe? Dibe 2 cara. Êva ne emeli ji bo me?
بله مامۆستا تەماشەوان me peyam şandiye ye dibêje dema ku agirê zaroka derket yan jiyan bêjin ateşê wa derket ew şûrû bên ku wî agirî da dixin yan ji ateş düşürücü ku em bêjin divê serê çend saeta werê dayîn Erê em hinek ilaca kanin rojê 6 cara jî bidinê ew 4 saet carê em dibêjin parasetamol dibêjin jê re ibuprofen dibêjin jê re parasetamolê em 4 saeta carê jî emkanı bidin zaroka Benim. Ji xênî wê ji mamoste dema ku ateşê zaroka derket tedî dibêjin herin û du şwekê bidin standı nizam ava hînik lê bikin yani bilahê jî çi hebin dema ku serê wa şiştin yan jî di wê rewşê de bila panîk nebin bi çawa tev bigerin Rastên kanin mesela serê wan bişo kanin kincê wan hîn dihat tenik lêkin fakat vana gi wexta gi vana kirin şûn da agirê wan gi neket migoya agir dereca wê önemli yani agirê zarê me 37 ji vîya gerek netirsin Belê 38 û nîv ji bo me pir siniri 38 nîva derbas kir ji 38 nîva neketse ji wê wextê gerek telaşlanmış bin ya ji wê wextê gerek werin nexweşxanê Belê mamoste peki dema ku em bêjin zarok giştî zarok naxwazin xwarinê bixwin îşta wa dibêjin girtiye lê belê dema nexweşin jî hîn bêtir yekcar tiştekî naxwin ji ber vê divê malbat çi bikin di rewşên wisa de ji bo ku îşta wa hinekî ve bê dilê wa herî xwarinê hêj rast mesela rast fenagı wego mesela zarok hinek şiva doxu hineka naxwe pirê wan naxwe mesela diya wan bavê wan tê ya zarê me nan naxwe em ê va îlaca naçwa bidinê em jî ji bo vîya em kanin mesela derziya binivîsînin ya jî heqeten zaf giran se nexweşiya wî em radizê seroma didinê li malê kanin çi bikin vîya migoya mesela zarok tu şîva dixwise mesela kîjan şîvê hez dikise em carna dibêjin îlaca wî têkin wê şîvê bi wê şîvê ve jî kanî îlacê wî na bidinê Belê Mamoste yani em wisa bêjin wê demê dema ku dilê zarokan neçû xwarinê îşta wa çi bixwazin nebêjin na lê belê tiştên marketê bi taybetî dema ku zarok dixwazin divê noqteyê de divê hêjî çi hebin Na, tiştê marketê ew nekir yani ji wîya te ez uyarmış kirim Bila zarok ji vêna wisa em bêjin firsendekî nebînin marketê hez dikin zarok zaf ji tiştê erê tiştê marketê zaf hez dikin fakat yani tiştê hazir em neqailin zarok bixwin ne zarok tenê em jî asas gerekir nexwin yani fakat tiştê malê ew çi ye em dibê mast mesela diya wî kanin mast çêke îlaciyûna hinek îlaca pir gişan e hinek îlaca em kanin bi mast ve bidinê em kanin mesela ava porteqala bûk vê şi bidinê têkin nav wê îlacê têkin nav wê ava porteqala em way kîno kanin îlaciyûna jê hez kirin bidin em way kîno kanin îlaciyûna bidinê dema zaf mesela te zarok em bên tiştê hez dikir jî naxwe wê wextê em li xestexanê radijînin Belê mamoste dema ku zarok dixwixwin yan jî bêvila watê girtin bila malbat dayîk û bav li malê çi bikin ji bo ku piçekî wa rehettir bikin Nika zarok pozpakirinê jê hez nakin Guwexta ge pozê wan jê tê megişa jê kirî bi piyê xwe carna pa dikin hema çi dîm pozê xwe pa dikin zarok jî bi vîya rehet dikin fakat zarokê çûçik pir çûçik ew ê çer bikin ew jî hinek aletê me ne hene em dibê puar li ezaxana li medîkalciya tê firotan puar heye ew pozê zaroka pa dike wekî de em dibê mesela seroma kanı bi pozê wan werke seroma ke pozê wan werke pozê wan vedibe hinek îlacê me na jî heye em kanı binivîsînin seba poz vekirinê
fakat wana em her sal em nikabidine mesela zarokê 2 sala çûktir em nikabidine zarokê 2 sala meztir em kanin bidine wa ilacana em kanin binivsînin li malê diya wan bi seromê ve em dibe bi pozê wan werke dura pakin ji wiya pozê wan ve dibe zarok daha rahat dikin daha rahat radizin wekî de mesela germiya malê gere ayarkin nema malê gerek ayarkin ji wiya em dibin yani teqa carna vekin em li welatê zivistanê ne zivistana me jî hatiye carna bira hundir ba bigire wer gorê wiya em kanin vatiştana bêjin. Benim mamoste bi taybetî jî temaşevanê me peyam şandine dibêjin aşiyên girîng ên ji bo zarokan kîjan e û divê çawa yani ev sîstema aşîkirina zarokan pêk were. Nika aşî zaten bakanlığa me aşiya wê heye taxwîma wê heye hinek aşiyê özel hene nav taxwîma me da tuneyê ew aşiyana em gorê meha wî gorê sala wî em zaten nexweşeke ji me re tên em ji wan re dibêjin özel aşı dibên jê re özel aşı jî ew aşiyeke mi gotin ew aşiyanan e menenjît aşısî heye seba îsalê ji bo emel rotavîrus aşısî heye em wana carna ji aylara dinivsînin gorê salê wî ba aşiyana degiştibe. Mamoste divan heyamada de dema mesela dibêjin mevsim geçişleri yani dem salê de bêtir kîjan nexweşî di zaroka de derdkevine pêş? Rast e dema demsal nexweşî nav zaroka da degiştibe nav mezina da jî degiştibe va nexweşiyana vê çaxê mesela em ji havînê derbasî zivistanê bûne serma zehfe carna mesela ji biharê derbasî havînê dibin emel baş dibe vê wextê serma agir zêdebûn kuhuk vê wextê daha zehfe. Bilê. Koxoka ku derbas nabe mamoste divê malbat li malê çi bikin yan jî dema wexta agirê wa zêde derket malbat li malê divê hêjî çi hebin? Li malê ilaceke em didinê mesela ew agir düşürücü ilacana kanin bidinê ji wiya kanin kincê wan tenik lêkin kanin derece malê eyarkin wekî de mesela kuhka derbas nabe gerek hekîm bibîne yani kuhka li mal derbas nabin nav zaroka da mesela vê mewsimê vê demsalê zêde dibe hastım em dibêjin nav zaroka da jî heye zehf jî malê ege kuhuk derbas nebû bira bibin hekîmikî. Mamoste em bêjin dema ku dayîk şîr didê wextê nexweş dikeve dayîk ew şîr dayîna zarok rast e ne rast e bila wê demê de dayîk hêjî çi hebin? Na qem mêjandinê birakîm nekin yani em naxwazin şîrê dê bira bimînî ya jî ne di zarê xwe çi bûse mesela hinek ilaç hene em wa ilacana giwaxta mesela didin dê dibên hekîm em zarê xwe dimêjînin acaba em vê ilacê wexta didi zarê xwe em bimêjînî ya jî nemêjînî nemêjandin ji bo me qet û qet yasa e em dibe ew ê bixwe ew ê zarê xwe bimêjînî yani. Belê mamoste dîste temaşevanekî me dipirse dibêje antibiotik bi karanîna wa ya ji bo zarokan dema zêde dibe mesela em bêjin ev nexweşî derbas nabe ji ber wê yekê jî antibiotik bêtir tên bikaranîn zirarê wan çi ne li ser vê yan jî divê wek alternatîv tiştekî ku bikin heye yan ne? Rast antibiyotik carna mesela dev bav jî tê ji me re dibe hekîm te antibiyotik nivasî nika antibiyotik icab bike em didinê gerek em binivsînin
وکی ده آنتیبیوتیکا ام پر حز ناکن اما هنک نخوشی هنه گبه آنتیبیوتیک ساغ نابن آنتیبیوتیک ام ددنه جی تو علاج تو نگی مثلا زراراوی تو نبه آنتیبیوتیک ام ددنه جی ام دبه مثلا کی جان daha kim zararı dede ki can daha başı ki can daha canı mera daha zararı kimi em va ilacana em va antibiyotikana dinefsinin antibiyotik vakta ki vedayıcı em dibe hafta ki cana 10 roja cana 14 roja ji em mecbur diminin antibiyotika bidini جویا یعنی آنتیبیوتیک هفته که دای 2 هفته دای تمام او تشنابه فقط مهکی آنتیبیوتیک بده زاریا یا جی بخوشی و خو ضعف زراره. بله. ماوسته ام بیشتر زاروک کودچینه مکتبی دما مکتبی دبی کو مالبات دوا پر بالدار بیل وان زاروکا باش بنیر اما دما دچی مکتبی لو دری تبی کنه که ویروس هنه میکروب هنه یعنی المکتبان دوی مکتب بخوا هیچی چه هبن یعنی دوان هی اما دا بکارانینا ماسک تون تavsiye دکن یا ناکن جبو زاروکان اون چه کارم بیشت نکا راست المکتب وقتا سر اویجی مگو مکتب زاروک د سنف که دا مثلا سرما دگری کانه مثلا حواله خونه را درباسی حواله وان به کانه بولاشترمیشی وان که جویا گرک مگویا یکی که سرما گیت زاروک دریا سروجا اساس نره مکتبی daha باشه گچو مکتبی جیل مکتبی او زاروکی گنه خوش کرده ماسکی بخوبه زاروکی دنا ناو هفدا ماسکی مکتبی yani ev zaroka jî rahatsızlıkı em kanım bêjin mesela zarokê nexweş ket bira du sê roja nerin mektebê bira li malê razin hem seba nexweşiya wan zû derbas be hem zarê dina bira nexweş nekeve diye du sê roja kanin li malê bisekinin mesela پر ضعف نبود زارو کانه هر مکتبی برای او زارو کام ماسک تامشک. من مامۆستای دیاربکر رابیا خانم دپرسی دبیجه زارو کامه دماکو آگری و زیده بو دلاشیو ده لرزاندن جیه بو و دگوت من ساره تشتکی به من دبکن دبلی آتشاوی پر زیده بو جبر دوان روشاده ام چی بکن او دخوازی ام سر و بگرین و بطانیه که تشتکی ام پیده بکن دبلی آتشاوی جی گلکسیده دروشنو ساده حوجی ام چی بکن. نه وقتی ام دبی نه وی وقتی که مثلا زاروک aynı و دهزیا آگریوی زیده بو سکانن مثلا هنک آب لیکن آبا yani پر گرم یا جی پر سارنه کانن آب کی لیکن کانن سریوان بشون ام بین گویا و نکت برا ببین حکیم کی برا ببین نخوشخانه کی برا المال زیده وی اوی دا نمینن ویس ستمیده سرمیده نمینن yani. مامۆستا جبو مثلا زاروک کو عمل بوان را چه دبی به تایبەتی دایک ji ber vê meselê hinek gilîdarin lewra dibêjin hekem herin derve yan mektebê yan ciyekî dî zarok xwe nagirê ji bo vê em bêjin dermanê ku hûn didin yan jî tiştekî ku rê li ber emelbûnê bigirê heye yan na zirara wê heye an tuneyê. عملبون جي نا هنك ويروس هنا آشيا ويجي مجوراغو ام دبي روتا ويروسي وا وقتا تيكا في ناف لاشي ما ناف جاني ما ورشاندن جي زيادة دبي جويا عمل كتن ام دبي جن مثلا جي چبويه گوا ویروسا به ام دبی ناوگا گرگ و زاروکا لخص نخوشخانه رازه گنوا ویروسا به کانت شر بکن ام دبی ماست گل مال دیاوی چه کری ام دبی بدنه ام دبی شفتالیا بدنه ام دبی موزا بدنه ام دبی پاتات خاشاندی بدنه کارتول دبی جن وایلانا yani limal veki de kanın çıbıkın dev bedene mas dege qatığı limal çekerine kanın beden zariye xo
بله ماوستاجی نوشهر اسرا خانم ده بجه ده هیامین دم سال زبستانه ده جبو کو مالی پچکی دی امسا هوایا و نرم بکن جبو نم چه ببه وزاروک نخوش نکبن دوی ام برین خوزایی چه بکن باشه اون کاربن برسی و وجه بدن امی که خوش بید لمالی مگو وقتا که مثلا دم زبستانه هندر پر عشق دبه هوا هندر پر عشق دبه ام دبه جارنا تاکی خونا وکن برا باتی که به هندر مالی برا روتی که به هندر مالی جارنا لسر پتکی قلوفرا کانن هنک آف تاسک آف دینن buhara ve gerekte kevina mali bira hundur mali nemlenmiş be. Veki de zaroka gori gerimbuna hundur gerekince wan lekin. Gerek vana dikkat bakın. به ماموستم یعنی ام هری داوی جذبه بپرسیم جوه مثل ترکیه نهار رژیا نخوش بونا زاروک یعنی زاروک چه آستی دنه است خازمیج بپرسیم وک دانین فرمی ام بجن هجمارین فرمی نها زاروک بچه آستی نخوشی دنابواده بلا بونه اکو زیده تر درکتنه پیش یعنی ده تداوی کرن ده ترکیه دواری تندرستی ده جهان ده کی جانی زیده نکا yani zaroke gete cemme nakaşbuna zakun dema demsal degişti be yani dem degişti be be amel hatın cemme ki ve vakti havini zaftin mugoya em ilaca de nefsinin em لخستخانه رادزینن دم و دم نخوشی که نفزاریا دگشت به اوجی چه وقت مثلا گرام بو چه وقت نفزاریا دا زیده بو malbat aman kanım binineceğime. Benim mamostem. Mamostem pişti pandemiye dinav zaro kandem bejin nexoşi ku derket peş betir ki can nexoşi derket. Ev nav zaroka da nexoşiya ke derket nav zaroka da yani tişki ver derneket. Nav mezina da derket. Pişka mezina fena ben bu. Yani Latince dibim fibrozis. Yani nav zaroka da embege bir pişti pandemiye va nexoşiya zede bu va nexoşiya zede derket tişki ver nav zaroka da nahat tüneyi. بله مامۆستاری داوی ji bo malbata tiştekî ku hûn bêjin bila heyjî çi bin bêtir kîjan rewşa de her ne serîl doktor bidin em gotinê wê dawî bigirin paşê spas bikin. Yani seri da jî go malbat wexta agirê zarê wan neket agirê wan sî û heşt nîva zêde bû emelê wan zêde bû rojê 10-12 cara bû kuhka wan zafe kuhka wan derbas nebû wê çaxê bira werin cemme bira herin nexweşxana bira herin hekîmkî. Gerek spas dikim mamoste mala ava ji bo van agahiyên hêja we bi me re bi temaşevanê me re par vekirin. Zor spas a we jî sila bû rêza dikim ev jî. Ez jî spas dikim ji wanê me jî dengê xwe en azından me da we ev jî zor spas dikim. Gerek spas mala ava doktorê nexweşiyê zaroka Cemal Kayran ji wanê bi me re bû û derbarê nexweşiyê zaroka da agahiyên dawî em bêjin agahiyên hêja daneme îşallah hûn jî jê sûdê werbigirin direwşên çawa de bi taybetî dema ku agirê zarokan zêde dibe em bêjin hûn hê jî çi hebin li baldarî çi bimînin yek bi yek ji me re got hefteyeke dîse bi heman saetê de bi mijarên cuda bi mêvanên cuda dîse her du rojan dawiya heftê sebt û lehdê ملوی دربن شمی و یک شمی امی به هفدور بن سر مجارین جدا می با آخبن کرم بکن جن نمینن بجن روزا و خوش داویا و هفته خوش